Iwaita kwa makulia. Kwa makulia. Alipokaza senani amakiadesa alikuwa natimba wachako kujaza Mungu shetani nyuma wapima Abduli wakona kugira shiyaja ngoma niko nubaka ibintu byiza mu myaka imbere cyane wewe tutegeza gufungura alo Chip server jana nakujanga katsirwa mu server soma masanga mukanda kuvaje mu wanga server ndikumana asali papai sonya bajaji nene ngomba utuki chuma mu kanisa samadi ona nawe ushaka utuki uri kumwe na gasore bobalawo amahera sheri no nandi sifungura nanje ndapfusha kandi umushabuta n'ibyo asalaje vuga icyo ushaka cyose baguze ariyo no museri ubuse ubona burundi kumubwira kandi cyangwa cyangwa ngo gushusha neza y'ipiripiri ya komani nawe ubusenye shaka hano bibiza neza nega mumpirize shaka pirao neza itetse neza n'inyama Urangenya majira zangazi bize neza mama kulia ina bwana mwingi Masa tufiriti turiho Shunzanira Masa salade kila kitu ni mwake salade Shunzanira muragira ngaha mikeke amagi yose ariho mikeke n'umurete nyarutse nyarukane vyiwe banzurindi none umukeke n'umurete wowe ugira ko pombe munda cyane cyasheri we banzuje kwanza ndikunda sheri cyo cyose ungire fakire ngoya sheri no wambye banzurindi wambye fuje shaka ibyo byose kugiye fakire nangahe ibyo tiwe fagitire mu mafaranga 50 nawe fagitire ni amafaranga 3000 ndashaki fagitire y'umingane Zosanga itanga shena kufungura no kufungura nakubesha narifise amafaranga 2000 sa ndagiye utakuhagira niwaje mugire imbere ndabise sima wambiye ukiwe iki sera nakubwiye ugiye musasa bari misi Shakoza gusohokana umuntu nka jewe udafise amafaranga wigize kwiyafise ndayakurya
Mushenzi. Umuyibiri mu mutagenda n'ubwo bigiye. Gaso.